खुलुमबाय आं कमलि ब्रह्म बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय दिनै 28 नभेम्बर 2023 नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मा मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन दिनैनि सानखौ मुलुगनां अननाय सान एबा वर्ल्ड कम्पेशन डे महरै फालिनाय जायो बे सानखौ बोसोरफ्रोमबो 28 नभेम्बराव फालिनाय जायो बेखौ 2012 मायथाइयाव सासे भारतारि खन्थाइगिरि खौरांगिरि सावथुन दिन्थिगिरि मिडिया आरो टेलिभिजन सुबुंथि राजखान्थिगिरि आरो मावथि ब्रिटिश नन्दिया गायसनदोंमोन आरो दिनैनि सानावनो गोजा ग्रह सान एबा रेड प्लेनेट डे महरैबो फालिनाय जायो गोजा ग्रह सानखौ 28 नभेम्बराव बोसोरारि महरै फालिनाय जायो बे साना 28 नभेम्बराव 1964 मायथाइयाव मेरिनार 4 अख्रां दिङानि लन्चखौ गोसोखांहोयो बेनि अनगायैबो दिनैनि सानावनो नेशनेल डे अफ गिभिं आरो नेशनेल डिल उइक महरैबो फालिनाय जायो नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय गोजोन्थों যিসকলে বাজাজ কোম্পানীৰ পৰা বাইক চলাবলৈ ভাল পায় তেওঁলোকৰ বাবে ভাল খবৰ মেগা লোন এক্সচেঞ্জ মেলাৰ লগতে কোকৰাঝাৰ চহৰৰ দাওহাৰু অটো এজেন্সিও দেৱালী ধামাকা অফাৰ লৈ আহিছে দেৱালী ধামাকা অফাৰ 16, 17, 18 আৰু 19 নৱেম্বৰত 4 দিনৰ বাবে অব্যাহত থাকিব লো ডাউন পৰিশোধ কৰি বাজাজ কোম্পানীৰ বাইক যেনে পালসাৰ সিটি প্লাটিনা আপুনি এভেঞ্জাৰ ডমিনাৰ আদি আৰু নতুনকৈ মুকলি কৰা বাইকও ক্ৰয় কৰিব পাৰে নতুন বাইকখনৰ সৈতে আপুনি বিনামূলীয়া 5 লিটাৰ পেট্ৰল 2টা হেলমেট সিট কভাৰ 12 ৱাচিং কুপন উপলব্ধ পাব লগতে বাইক ক্ৰেতাসকলক এক বিনামূলীয়া নিশ্চিত উপহাৰ প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু এক্সচেঞ্জ বিকল্পও উপলব্ধ হ'ব কোকৰাঝাৰ চহৰৰ এখন দাওহাৰু অটো এজেন্সিয়ে নহয় লগতে কাৰিগাঁও উৎসৱ বিপণী দতমা উৎসৱ আপুনি ভোটত আউটলেট আৰু ফেষ্টিভ আউটলেট শাখা শ্বৰুমত ওপৰৰ সুবিধাও লাভ কৰিব পাৰে অধিক বিৱৰণ পাবলৈ এতিয়া 6000399187 বা 8822018193 নম্বৰত ফোন কৰক